Hello nshuti bakunzi ba channel Mutabazi Official. Tukaba tugarutse nanone kugira ngo tubashe kuganira nanone cyangwa se kubagezaho amakuru yo hirya no hino abera muri kiriya gihugu cyacu cya Kongo. Dore ko tuguma dukomeza gushakisha hirya no hino. Umutima niho buri, ibyo dukora byose umutima niho buri. Buryo bazaca umugani bakavuga ngo aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima uburi. Mu by'ukuri niyo turi no mu mahanga ariko umutima nanone uba hariya iwacu, duhora dutekereza hariya, iyo turyamye dutekereza hariya, iyo tugenda dutekereza hariya. Akaba ariyo mpamvu nanone tugarutse tuguma tugaruka nanone uko bukeye nuko bwije kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru yo hirya no hino abera muri kariya kake k'iwacu. Mbere yo kugira icyo tuvuga nanone turabanza dusubire ku nama yabereye Uvira ku itariki 14 z'uku kwezi kwa gatanu umwaka w'2025. Ibera Uvira iyobowe na General mukuru w'ingabo za Kongo wari uvuye i Kinshasa. Kuri izo tariki araza ageze hariya i Uvira, yahamagaje ba general cyangwa se ba majenero yo mu Burundi, yo mu gihugu cy'u Burundi, dore ko bafatikanije nanone ya migambi yabo itari myiza yo kuguma gutoteza cyangwa se kuguma gukurikirana ubwoko bw'abatutsi aho batuye hose muri Kongo kugira ngo bashobore kubatoteza no kubahungabanya mu buryo bwose. Nshuti bavandimwe, inama yarabaye, iba inama y'umwiherero, nta bandi basirikari bari bayirimo uretse ayo majenero gusa. Bamaze kuja muri iyo nama, ibyavuzwe byose bavuze icyo bavuze cyari cyo kugira ngo barebe noneho bahindura ibitero, uko bazoza batera, uko bahindura strategy, baza bagenda ari benshi, dore ko ari benshi kuko mubizi igisirikare cya FARDC, igisirikare cy'i Burundi, igisirikare cya FARDC aricyo cya igisirikare cya Kongo, hamwe n'igisirikare cya leta y'u Burundi, hamwe na FDLR nguko muzi bafatikanije na ziriya groupe nanone, hamwe n'abamayimayi. Nshuti bavandimwe, baza bagenda ari benshi. Strategy yabo kwari uko ngo baza bagenda baje none hari nkuko kw'indozi. Niyo mpamvu u Burundi bwahise bwoherezayo ubuine batayo yose, abasirikari benshi cyane, bazamuka za Baraka, bazamukira hehe baciye za Fizi na za Baraka, baje mu gitero nanone cyo mu Mikenke. Bamaze kuza nanone bahuriyeho n'abamayimayi, bahurirayo na FDLR, baza ari igitero simusiga nkuko baba babizi. Iyo baje ari benshi baba bazi ko gutsinda ari ukwabo, ariko nanone burya kuko dukomana tubivuga ukuri kuratsinda. Niyo twebwe tutangana nkabo, ariko nanone turabarusha tactique kandi tukabarusha kandi niki, tukabarusha kandi n'ukuri. Buri gihe abarwanira ukuri buri gihe baratsinda. Nshuti bavandimwe, baje ari benshi mu gitero cyaherutse kuza hariya mu Mikenke, baraza baturuka nanone mu nzira nyinshi, ariko nanone abahetse isezerano, abana barwanira ukuri, abagabo barwanira ukuri, basanze bahagaze bwuma, bahagaze neza, bifata neza mu ntambara nkuko mubizi, ntibaza basubira inyuma. Ariko nanone barabakubita, dore ko abarundi buri gihe baza baje ari benshi bafite ibitwaro byinshi, hamwe na FDLR, hamwe n'abamayimayi, ariko nanone nticyabujije gutsinda kwa M23 hamwe n'iki, hamwe na Twirwaneho. Insinzi nanone yatashi wabo, barabakubise barahunga babasubiza inyuma. Nshuti bavandimwe, tukaba dusubiye nanone ku gisirikare cy'i Burundi. Ese igisirikare cy'i Burundi ni ukubera iki? Ni ukubera iki bakomeje kuguma kuza gutera
abanyamurenge bari mu misozi miremire cyangwa se bari muri teritwari ya Minembwe ni ukubera iki bakomeje kuza basatira ubwo bwoko buri ruguru iwabo, ni ukubera iki abarundi bakomeje gukaza umurego wo kuzamuka ruguru birasiye abanyamurenge. Nshuti bavandimwe, ni bwa mutima nanone wa perezida w'u Burundi udashaka buriya bwoko, udashaka ubwoko bw'abatutsi, ushaka kubumara muri Kongo bafatikanije na leta ya Kongo. Tukaba tubwira nanone igisirikare cy'u Burundi, leta ya Burundi mbese yari amafaranga, yafashe amafaranga, ihabwa amafaranga nande na perezida wa Kongo ariwe Chilombo Tshisekedi, yahaye perezida w'u Burundi amafaranga kugira ngo abashe kuzana ingabo, abashe gutanga ingabo z'u Burundi mu buryo bwinshi, yohereza ingabo z'u Burundi nyinshi mu gihugu cya Kongo zije gufasha igisirikari cya FARDC cyangwa se igisirikari cya Chilombo Tshisekedi. Nshuti bavandimwe, icyo gisirikari nanone nabo bagenda bigura intege, ntabwo bagenda babikunze, ntabwo bagenda bagize gute, kwa kundi baza bavuga ngo igisirikari mukwiriye kugira execution, mukwiriye kwemera ibyo bababwiye, ariko reclamation ikaza kuba nyuma, cyangwa se ukazoza kugira complain, ukazoza kugira complain nyuma. Nshuti bavandimwe, nanone turashaka kubwira kiriya gisirikari yuko perezida we yari amafaranga, ariko nanone ndareba igisirikare ciwe ingene gikubitikira muri Kongo, ingene gipfira muri Kongo, ingene abasirikari bibo bahaye bapfa ntanabashingure, ingene abasirikari bibo bahaye bapfira muri Kongo ntashobore no kushingura imirambo yabo. Birababaje cyane bavandimwe, kubona umuntu ukunda amafaranga kurusha abasirikari biwe cyangwa se kurusha ingabo ziwe. Tukaba tugarutse nanone tubwira mu by'ukuri abarundi bose, tubabwira buri gihe abarundi tubabwira, murumva ino mvugo tuvuga, cyangwa se turashobora no guhindura mu Kirundi. Nshuti barundi bavandimwe duhanye imbibi mu gihugu cya Kongo, jewe ndababwira uyu nguyu, niyo ndi mu mahanga ariko igihugu cyanje navukiyo ruguru mu misozi y'Imurenge nk'uko muhazi, kuko leta y'u Burundi hayitumayo igisirikari cyanyu bagiye kugira gute inshingano, bahawe objectif cyangwa se bahawe mission kuvuga ngo bagende barase ubwoko bw'abanyamurenge batuye ruguru mu misozi ya Kongo cyangwa se mu misozi ya Minembwe, muri teritwari ya Minembwe hamwe no mu Rurambo, hamwe arizo za Gahororo. Bahawe mission na leta y'u Burundi kugira ngo bagende bazamuke baje kumara buriya bwoko bw'abanyamurenge bari mu misozi. Nshuti bavandimwe b'i Burundi, mu by'ukuri burya ubwoko bwaremwe n'Imana, kuburangiza kubutsemba burundu biragoye. Kurangiza ubwoko bwaremwe n'Imana, kuvuga ngo butsembwe burundu ntabwo byoroshe, birakomeye cyane, yuko Imana yabaremye ibafiteho objectif cyangwa isi bafiteho umugambi, kuko namwe Imana yabaremye mutuye muri icyo gihugu cyanyu cy'u Burundi. Rero kubona leta nanone ihagaze kuri none igahaguruka igatumayo ingabo zingana n'ibyatsi ngo bazamuke ruguru baje kumara ubwo bwoko, birababaje cyane, kandi mu by'ukuri sinzi ko Imana ishobora kwemera. Kaba rero mbabwira gutya ngo mu by'ukuri igisirikari cy'u Burundi gitumwa iriya ruguru ngo kizamuke imisozi gice za Baraka, kizamuke kije kurwana n'abaturanyi b'abakongomani cyangwa se n'abaturanyi b'u Burundi muhanye imbibi, batazi icyo bazira, bari ruguru cyangwa se bituriye mu misozi ya Minembwe, batuye muri teritwari ya Minembwe. Kaba mbwira nsemerera mvuga ngo nshuti bavandimwe, igisirikari kirategekwa, ariko uko gitegekwa
dore ko barapfira nabo ku misozi ntimuhamubona famiye zabo ntizibone n'imirambo ngo zibashingure. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu mu by'ukuri biteye agahinda kuri twese no kuri mwebwe. Ingene umuntu umusirikari wihaye inshingano zo kurwanira igihugu ariko akaba agenda kurwanira ibyo atazi, akaza gupfira ku misozi, ntashingurwe n'igihugu ciwe, ntashingurwe na famiye ziwe, nuko akagenda yapfira iyo ngiyo akaba arapfuye, ntibazobone n'umurambo wiwe, ntibazobone n'intumbi yiwe. Birababaje cyane, biratubabaje natwe duhaye twicwa, biratubabaje cyane ingeni umuntu w'umurundi ashobora gupfira iyo ngiyo, agapfira aho ngaho ngo ahawe oda gusa, agapfira ku musozi, ntanashingurwe umurambo we ntuze ngo ushingurwe mu Burundi. Birababaje, tukaba twifatikanije n'iyo twicwa, ariko tukaba twifatikanije umubabaro na famiye z'aba basirikari bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri birababaje ingeni abana banyu bashobora kuza bagapfira ino ku misozi, ntibashingurwe namwe, ntibashingurwe na leta yanyu. Biratubabaje kandi namwe birababaje, biteye agahinda cyane. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo ngire inama igisirikare cy'u Burundi, abo bahaye batumwa batabishaka, bakabitumwa ku gahato ngo baje kurwana, baje kwica ubwoko bw'abatutsi bituriye mu misozi yabo, batuye mu minembwe. Kaba mbabwira inama gutya, mbagiriye inama gutya yuko ntabwo mbanze, mbagiriye inama nk'umuntu bakunze. Nshuti bavandimwe, nimuza mukaza mukarenga mu misozi, dore ko bababwira ngo muje kwica, niyende mwese siko mubikunze. Abatabikunze nibo mbwira inama, nimuza mugashika hariya mutumbereye na M23 cyangwa se aribo basirikari batwirwaneho, aribo basirikari ba M23, muza mushira amaboko hejuru, mumanika amaboko hejuru, mugende intwaro zanyu mubishira hasi. Bazobakira bafite umutima w'ikigongwe, ntacyo bashaka ko mupfira, ntacyo babona icyo muhamupfira. Mushira amaboko hejuru, muhite mwigendera, niyo mwoba 20, niyo mwoba 30, niyo mwoba 50, mushira intwaro hasi, musanga icyo gisirikari. Bazobakira rwose, ntacyo bazobatwara. Dore namwe ko muhaye mupfira ubusa, dore ko mugenda ku gahato. Iyo akaba ariyo nama mbahaye. Ikiganiro cya none icyo mbaheza n'icy'urukundo mbakunze mwebwe igisirikare cy'u Burundi, muhaye muhatwa mukagenda ku gahato. Mukaja hehe ngo mugende mufite misiyo y'amategeko y'ubayoboye cyangwa se Sebarundi ari ubabwira ngo mugende muze kwica abanyamurenge bazize ubusa. Icyo nzi cyo muri icyo gisirikari hariho abatabishaka, hariho ab'umutima bagenda umutima wabo wanze. Kandi iyo ugenda mugabo ukaja ku rugamba umutima wanze, inama no kubwira, shira amaboko hejuru, umanika amaboko hejuru, cyangwa se ushira intwaro hasi, wigendere muri icyo gisirikari gihaye kizira ubusa. Bariya bahaye bazira ubusa, buriya bwoko bahaye buzira ubusa. Dore ntacyo bapfa n'u Burundi, barazira karengane, barazira uko baremwe, barazira uko basa. Igisirikare cy'u Burundi nyizere ko mwebwe mwese mudafite uwo mutima wo kubica. Niyo mugenda mugasohoka igihugu cyanyu mukagenda ngo mugiye kurwana, abenshi ntibafite uwo mutima wo kuza kwica abanyamurenge. Rero nkabambwira abadafite uwo mutima wo kuza kwica ubwo bwoko, mushira amaboko hejuru, muyamanike. Namwe muzoba murokoye ubuzima bwanyu, musange icyo gisirikari mugisange. Dore ko bababwira amategeko yanyu ko avuga ngo niwanga kugenda urabizira, barashobora no kubikuzira, cyangwa se ukabizira ukafungwa burundu, cyangwa se bikaviramo n'urupfu. Rero nshuti bavandimwe, abasirikari b'i Burundi, ntacyo dupfa namwe. Mwebwe mufite umutima w'impuhwe, mwebwe mufite umutima mubona yuko abo basirikari ubwo bwoko bw'abanyamurenge mwahawe misiyo yo kuza kubwica, mwebwe mukaba mushaka kudakora amaraso nkayo. Nimumanika amaboko, mugende musange M23, mugende musange hehe twirwaneho
barabakira mu by'ukuri ntacyo dupfa namwe, barabakira mushira intwaro hasi, muragenda mushike, barababwira amabwiriza muzokurikiza, murwane mwese mufatikanije, murengere ubuzima bwanyu kandi murengere kubaho kwanyu, kandi muwe murokotse n'urupfu, muwe murokotse no gupfa, ntihagire n'ababona aho mwapfiriye, ntihagire n'ababona aho mwagize gute ni famiye zanyu, ntimunasubire ko no kuzovugana nazo. Akaba ari impanuro mbahaye nk'umuntu ubakunda, nk'umuntu ukunda kino gisirikari nanone gifite umutima wo kutaza kwica, kidashaka kuza kwifatanya na Sebarundi. Nkaba mbabwira mu by'ukuri mudafite uwo mutima wo kuza kwica ziriya nzirakarengane. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo mbabwire ino video ntanga niyo kubagira inama, dore ko iyo umuntu agiye ku rugamba ukajana umutima nanone utakwiye, ukajana umutima utari hamwe, buri gihe urahagwa kandi ugapfa nabi, kandi dore ntubuzi icyo uhaye urwanira. Dore ko ugenda umutima wawe ukubwira ati bariya abantu ngiye kwica baraziriki. Dore ko ufite umutima w'impuhwe wo kuvuga ngo ese bariya bantu niki bateye Uburundi? Ntabwo bateye Uburundi. Bariya bantu ngiye kwica mpaye mbwirwa na Sebarundi ngo ngende nje kwica, ese ndabaziziki? Rero inama ni ukubwira muvandimwe ufite uwo mutima umeze gutyo, ukaba uri mu gisirikare cy'u Burundi, ukaba wambutse, wowe genda wambuke utabizira. Niyo wanga aho ngaho urashobora kubizira ndetse akaviramo n'urupfu rwawe. Genda wemere ugende, ariko nushika hariya mutumberanye n'Abarundi, mutumberanye na M23 cyangwa se twirwaneho, manika amaboko, cyangwa se urebe ingene ushobora kugenda ukagendana nijoro ukamanika amaboko, umanitse amaboko rwose ugashira intwaro hasi. Bariya ni abantu bizi igisirikari, ni abantu bashaka amahoro, ni abantu batazi n'ubu ngubu icyo bahaye bazira, icyo mubikira, icyo muhamuze kwikira iki. Bariya abanyamurenge bari ruguru. Rero ibo bararwanira iki? Barwanira kugira ngo buriya bwoko ntibushire. Iyo mufatikanije nabo, umutima wawe ukaba ukubwira yuko buriya bwoko mutagomba gupfira ubusa, umutima wawe ukaba ukubwira inama yo kuvuga ngo bariya abantu ko barazira ubusa, bariya abantu baza kwicwa ntacyo tubaziza, bariya abantu n'inzirakarengane. Rero inama no kubwira wowe uri mu gisirikari cy'u Burundi, wazamutse none ukemerera Sebarundi kuba wasohotse Uburundi, ariko ufite umutima wa kimuntu, genda urebe, murebe mwizi gisirikari, timushobora kubura uko mugenda mukazomanika amaboko mukagera hariya muri bariya abantu b'inzirakarengane, mugashira amaboko hejuru, mugashira intwaro hasi. Bazobakira kandi muzobana amahoro, ariko mwe musimbutse urwo rupfu rubi, urupfu rwo kwica. Murambabarira, murambabarira, umuntu aba yavuze byinshi bavandimwe. Akaba ariyo mpamvu wowe ufite uwo mutima, nkuko nari mbivuze, wowe ufite uwo mutima wo kutabaza kwica inzirakarengane, uri mu gisirikare cy'u Burundi, wabonye nuko usohotse Uburundi wahawe misiyo yo kuvuga ngo ugiye kwica, ariko ufite umutima wo kutaza kwica izo nzirakarengane. Genda nushika hariya, murebe ingene mushobora kugenda, mumanika amaboko yanyu, mushira intwaro hasi. Bariya abantu bazobakira, nshuti bavandimwe. Akaba ariyo mpamvu mbabwira ngo bavandimwe basirikari bari mu Kirundi, bari mu gisirikare cy'Abarundi, wowe ufite uwo mutima utari wo kwica, niyo wahawe misiyo kuvuga ngo ugende uze kwica buriya bwoko bw'inzirakarengane. Genda numara gushika hariya, urebe ingene uva muri icyo gisirikare cyahawe misiyo mbi yo kuza kwica inzirakarengane, umanika amaboko yawe, ushira imbunde hasi. Bazokwakira rwose, bazokwakira nta kibazo, bazokwakira bazokubwira ibizokurikizaho, ariko ukagira amahoro, ugakorana nabo mu by'ukuri, ariko umutima wawe uri hamwe. Se upfiriye hariya, murabona benshi baye bafira hariya ku misozi,
ko baraburana babashingura, bakabura n'uzovuga amakuru, bakabura n'ugira gute. Ariko nshuti bavandimwe, kaba mbabwiye yuko ufite uwo mutima rwose abigenze gutyo, akaba ari jewe umugira iyo nama. Nitwa Mutabazi Patrick, ntuye muri Canada. Mu by'ukuri ndabizi mwese abasirikari bari hariya, siko mwese mufite uwo mutima wo kuza kwica inzirakarengane. Rero nshuti musirikari uri mu gisirikare cy'abarundi, cy'intwaza miheto cy'abarundi, ukaba ugiye genda numara gushika murebe ingene mukora, muza amafunzo mwakoze, murebe mushobora kuva muri icyo gisirikare kibi gifite imyumvire mibi yo kuza kwica, ifatikanije na FDLR, ifatikanije n'abamayimayi baza kwica inzirakarengane. Mugende muvuge, mugende mumanike intwaro, mushire intwaro hasi, mwemere mufatikanije, muje musange M23, musange twirwaneho rwose, bazobakira kandi muzogira amahoro, muzogira mbese n'umutima wanyu mwumve muraruhutse rwose kubyo muzoba mwakoze. Murakagira Imana. Rero mukaba mwumvise iyo audio, mwumva iyo audio, uyumva wese ayisambaze, ayigeze ku nzira ku basirikari, ku gisirikare cy'i Burundi bose, intwaramiheto z'i Burundi rwose turabakunda, ntaco muzira, ntaco muhamuza gupfira, ariko usibye ayo mategeko mabi, kandi murashobora kuyanga rwose. Mwageze hariya rwose kandi muzabaho neza, ndabibabwiye. Rero mbagira inama nk'umuvandimwe wanyu, murakoze murakarama, dore ko muri n'abakristo bamwe muri mwebwe mufite umutima wa kimuntu, ntabwo mufite umutima wo kwica inzirakarengane, siko mwese mubufite. Rero nkaba mbwira abo bantu bafite umutima wa kimuntu, umutima ubona yuko muhaye mugenda ku mategeko gusa, ariko ku mutima wawe byanze, ugenda ubigenze gutyo, uzobaho neza. N'abandi uzosanga n'abantu bazi igisirikare, bazi gufata umuntu neza ubasanze ubagana. Murakoze murakarama.